TV West nehinda ni mfutangira program yo buhinje no burisa kandi mbwe ntati turiyo muri Katojo Ward Nyakayojo nyine tushemerirwe Medad niwe turabe tuganira nawe irizoba aha program yitu yo buhinje no burisa narisa enkoko zeze nyama eza broiler kandi okutanaho n'abarisa bandi we enkoko zeye nazirisa azirenzya okwezi kumwe zihika omeza abiri nuko yongerayo nizibanziremera munonga ezintu zitanaho nizo kureba ahabisigiri omutawuni agoba ni impango mbwe tuzakuba tuganira nawe turebe okurise enkoko ikagumoketi akatare nakiyahi kandi nakikorate gumananye program no buhinji no burisa Nabakira abahereza ba TV West abijo mu mwanya ogu gundo murundi ahabwe enkoko za broiler kandi okumanya ejiniyo farm ya broiler amazina ni nyetwa tushemerirwe Medad enkoko ya broiler ninungi kandi nera kukaho okuretaho akasente tinyingi nereta kake konka nera kukaho kugira iki yakuhereza by the way twe abandi nibaguze za 1 month konkitwe tukuguza za 1 month ntuguze enkoko zo kutandikana n'emyezi 2 ahabwa kugira ngo tutukunda kuguza ubwana buto namwe nitwa besigiri aba barukose aba muhanda tukubaha nkoko shana wanoza kulisa wijoka wesigirisha nayija katubiya unaza kuguza hasi naza kulisa konga kazitwara kugira ki konga kwa rukunya unaza kuguzeze sigiri tinkuzimuhereza nzibazi kirinto so twenda ngo tuteke ho mutindo gwenkoko izishemeye kuba niziribwa enkoko aha burungi itokuturu kureba ni ndeba ngo tushemeye kuba niturye enkoko eyahikize emyezi 2 ya broiler kore kube yine myezi 2 ebe yine nyama enuzire ebe yine nyama etine vaccine binje niturye nyama bozi nyowe nimbaso kubanta kukira kuri enkoko nanta supply ingire mu mbaga nimbaso butarya mu mbaga enkoko abo kubatinkumanya iyibabago bwire bwegizireki bwe mazire so mpiga abantu abarakulise enkoko za broiler na nabarakuzigura okugura enkoko zarugire ku rugo mu mwezi gumwe okusya emyezi 2 niko nakubire nintekateka ngo nizibasa kukoraje okukira eze za weeksina cause wiki yo kubanza enkoko yine vaccine wiki ya kabiri yine vaccine wiki ya kashatu yine vaccine wiki ya kane yine vaccine ezo zona zijyo mu mubiri gwachi vaccine ekice ne marebiro bishato mu mubiri gwenkoko hati wajiguza omuntu etakarugiremo vaccine etakarugire nkahi mu mubiri so njanje mayisa ngo omuntu wamuhereza ki obutwa kandi vaccine nebe ryo mutu obutwa koro kubana ojema nyukaso ninga shumuraramu njanje mayisa wagihereza nyukaso yenyini buri yo muraramu nibwo wagihereza so njanje mayisa ngo wahereza abantu ibintu bitarigire ki nico ndukugezaho kugambira kukora enkoko zemyezi 2 twikirizana na madamu twikirizana ngo tuguze enkoko zasya emyezi 2 ezitakine vaccine enkoko nagihereza ombazi yerwire senyiga ize enkoko nizurwara munonga zurwara senyiga konko kibori yawo ogihereza rizobe ombazi gwa senyiga nyencha karogi supplying omuntu chimayisa wamuhereza ki omubazi kirinkenti nte yaheza wano ogenderera amateka gente wagitere kikatotoshime kwa nogikama amatoka agira ki ukaganya hati ninkenko kweje waheza kugihereza ombazi gwa senyika wagaraka wagira ki wagiguza umuntu ningashi wagibagira umuntu yagira ki yagirya njanje mayisa ngo wamuhereza ki ikitaricho so nyewe nkoko yerwire ninkwereza 1 week kuza kugiguza hateze nkoko turaze kuzibaga niziburayo ibiro 5 tukazibaga so mugebe ibiro 5 tukazihereza mbazi mbasa uzihereza vitamine konkati nkuzihereza ki antibiotic
antibiotic nizihereza nani mangus kine yo ki yo week ubone kuzisupplyinga ki umuntu abo kubezi next week ntuza kuzisupplyinga so nchimayisa ngo tushimeye kuba ntuziguhereza umubazi ya broiler yes umuntu uri kuza kurisa inkoko z'enyama na yitaga ki natandika umuntu uri kwenda kurise webare umutebekanisa umuntu uri kwenda kurisa inkoko z'enyama bahidawo mu bintu byangwi n'inkoko z'enyama tuzurukwe nzetaga feeders na drinkers no kombeka ekisho kandi ibitaro abo kugira ngo zimara mu bwire buke tibiro kwenda munonga inkoko z'enyama woyine feeders woyine drinkers woyine feeds zebyo kurya byazo tibiro kwenda nke bya layers ibyo kuzakugura chachu sunflower manyachi ibya broiler bakabitebekanisa twine pre-starter inyoni ntandikana na pre-starter tuzaha starter twarga starter tuzaha concentrate no gigroji mixing na broken hati nibyebe birumo hati zirya broken na concentrate nayo no leta day 1 ejenkoko ejineisha day 1 tushobore day 1 ujikuzota kugiteka nizi za pre-starter starter mpaka mwe day 1 twine kiju kirya hahife ekiju cyo kubrodingiramo twine broda nozireta uha uteka mu light tuteka mu ntundu bari tuzitera mu rubashu kugira ngo hite mo eryo munda zitagerembeho ahansi naho tutekaho ukutabwo mwani ninge biziro ebe byana kana yaba ibyembaho ubiteka hansi then utekaho boxi ninge box nizo tukira kukozesa then utekaho trays nayo brooding yayo ninge ya layer nibere layer ninka ukora ku brooding layer nayo ndico kimwe konka tukozesa emere yayo ya starter ya pre-starter after 1 week tutekamo starter after 2 weeks tutekamo concentrate na when drinkers ezenche na trays after 1 week ntuhindura trays tutekomo feeders ezindi harahabine ezobuti obukubije ubwo buti izo ziri common ukanyoni nkozesa trays na feeders ezi na feeders ezi za metallic na drinkers ezenche nyine na drinkers za nankani ati kuziri kuturaho then tekamo drinkers za automatic drinkers nkeza layer nazo tuzine nazo tutekamo ahabwo kukorobya hemirimo akweze nkoko full time ntuba tuzirimo wagamba kintu cha za vaccine zizo kubanohereza nkoko izo za broiler zo no vaccinating nachi kanono tamba ndwara kikurengo tuzafa vaccine tutandikana kuturu kubani tutandika tutekamo vitamin izo turu kutandikana nazo day 1 after 1 week tutereza nyokaso wiki ya kabiri tuhereza tuzitekamo gomboro 1 wiki ya kashatu tutekamo gomboro 2 wiki ya kana tutekamo nyukaso IB ejo tutangira umurara munaki n'ibirware izindi za nanka za hati aho vaccine za nizikomaho tinkongera mu vaccine endisho kwiyaho zaturaho kurenga amyezege ebiri hato obwe nibwe ndazongere vaccine konka hagataho ebye biro byone biri hagataho nibyo kugira ngo vaccine zirwo mu mubiri gwaki gwenkoko ato umuntu no advising ngaza kutandika izi nkoko z'enyama tandise na zingahi ikijayombeke kikushachi cha muringo ki mbwenda nayitaga capital kwinganeta enkoko z'enyama wano kozi enkoko hata kakoko no kugira ngo bakongire konka tubintu tugurura nkoko ushanga tuzigurura ha 13 28 umwe twatandikira so umuntu yana basa kutandika niko kwigana natandika nangwa na 50 nagira ki natandika konka ikiziba kiri nekiju
ibe bijunu bikozesebwa sente nyingi nico kizibu kiri konko umuntu yayine capacity akafuno wa muyamba akomombe kere kiju ningo yayine sente zayineyo savings zakazi savinga akombe kekiju niki inkoko ezangwe kurisa tuzurukwenda norara kiro okumara nka wiki ibiri nizo zuru kuteganisa wiki yo kubanzana ne ya kabiri izasigara tuzo kuteganisa kurara kiro no jirota uryo mburuda uyine kuzihembera umuru uyine kuzihereza emere n'ingamizi gahwa mu kiro ukazonja ko zizo zindi zikorera hakurya full time nizibandi ziri ibene zina nyikiro nizibandi zirigezeza na hati niziri kwendera zirimere nyinjo umweka kushara kugira ngo zirye buri dakika full time nituronde nyama andi inyama weight yenkoko yine niyo nkujigurizamo so niteka nimbasa kufuna ho kacie nco ngugira ngo nyoni nyenda mfune kaci konkampereze quality nkwereze ikintu kirungi ikinye cyakare koza abanyinje kuba ari kuyija yatwara inkoko ya nyinshi akaragira ati inkoko yindi kwenda niyo wa Medad icyo kijunjingana ki kandi cya commoditing inkoko nitwara sente zipingana kandi kiteka mu inkoko zipingana rumwe giyonka ninga icishona icyo inkoko zirye karuma kakarumo mbene budget yako ne basa kunde mabo kugira ngo kacombe ko murundi gumwe abo kuba kunkuza kubara chona kikakimaziraho miliyoni mukaga chikumayisa mbene kuseparate nje katubari nkiyina ina ati kuri kubochombe wachombe kumbuchweka nkibasa ku costs nzibasa kurenga ahabwo kuba wano yombeka ko kubanza nikagira sente nyingi hati pate yaruguru lumo yaruguru wajombe kayonka ukakasharira koze ikizibu kiryo mu mabati agasigara n'amakoko na nobutimba ateze n'inkoko zingaheza izi n'inkoko maganana kandi ndi bahuze ukatara hango tahango kandi abarukurise za 1 month ubwo mwanya no gwagura umuhango nana akomanka hari so nata kwetaga mwanya muhango abarukurise za 1 month kugira ngo kwezi kumwe zazitakagomokere zazitakagomokere so nashohoza garakatikama so space chang konkana bwiti kwenda zikwatane munonga kandi notekwa kubora clean umuntu ori kurisa braida natekwa kuba ziri mu burkanya zirwara munonga braida jesha yarwara rya kurenga no rebe nko kwikumiza za shohora wazitambika hero zona zarwara zarwara ornanye yabari kugumano nyegitaho program no buhinji no burisa kandi nyine Medad ariyo natugesa ahakurise nkoko ezenyama narebe nkoko zenyama tuzukwetaga mwanya muhango munonga aha utwemerire abantu binji age space nobo jine uburyo mutaho no panyisa oba uguzire poroti yawe nche buzuma no basa kutandika niwe obenka Medad nkoko ariyo natushobora ngo natunga intasya kurabera umukoko zenyama katumureho nitugaruka otakarugaho cleaning feeders na drinkers no mwanya guzi kubyama noreba nizikunda kubyama hansi so hine kizukuronda ki ahansi nizirondo butagasa hansi kandi tizikwenda butagasa bwinji ati nkombwira bwumushana ati noreba harimo bikwahagira hatakashana kagira ki zagire cyoya cinje so hine cleaning feeders kuraka utizarya burofu ubundo obuzubu kubasa kuziteganisa no buzubuki okuteganisa enkoko ezi tuziri kwenda kuzikanga okuzikanga nicyo kizibu abo kubazo nibasa kutomerana na ntahi ya ifi tuzi kwenda kuzikanga challenges ezindi ninka no kunywa amazi mabi n'ibyo kurya bibi wazimanyirize byo kurya tuzi kwenda kubihindura wabihindura immediately nizishara yes so ibyo kurya biziro maintaining kuguma bikaguma biryebi denegerta ebishibyo umwana byo kubutirance byo bitwara bwireki no birisa
nindeba nk'ebiruke byatwara kintu kugira ngo n'ameza abiri hatebi tibikahereze na kwezi konka izo nkoko nizirya munonga kandi kwezi kupama so aha burungi tukabire twabihindurire aha burungi tukabire twabihindurire konka nitubyenda ahabwo kugira ngo tuza kubikozesa umurutoki tugikozesa nkamanyuwa so kubira kuruguma mu byakwata kwata kwabyo ati nico kureba tuhindurira tuguma tubicwanyagura njuma ise cyo yicyakirya hansi cyagira ki cyacendera kukiri kucendera kiretera zaza muzayiyagarramo zashemerererwamo konka burungi zo igesha wabiyora mu byono kateka mu bindi kandi zo yingera kweyagara konka riteji ne koro mu rutoki tugikoze isomo rutoke wagiteko mu rutoke nogire bitoke birungi tugikoze isomo rutoke umwani nabo mwani na naba kubyara imiti then market ye ko kwezi akatare kemiriye katano kiyahi akatare ni inkozisa ni naba restaurants zo kunde nko kwezi akuramo baramwa barakundonda then nyine munabembaga nangwa kandi abembaga bo nibinji abone bo korengana nabo munonga hatabembaga buriyo tobaka burugaho abo kuba eje nkoko nerisa abantu 10 konkanyo nankani yanje ninje barira abantu 8 kozo mbantu 10 nimbanta bazire rusinga singe nachi mu bantu 8 konkayo size je hayire hatiya umuntu najiya mune bifi 12 utagetinga restaurant sempango mbwenu na nembaga rero bano baguza zingayi imbaguza ku rugami twarebera neceka ku kami twarishata so ati umukorero kwawe nkoko esente zo kubugitire mu kujikuza pako kagisiya unoreba unuziya watoreka unirya munonga kasheshe ni hamwe nizirugamo norugamo no tamburiraho ticyango nkoko nagambira nakugira ngo imirimo tero na business tizigizireki zigumire so korekyo wihaho akuyaho no wemere yafunaho n'umukozi yafunaho n'amashanyarazi naki so ni byinji wakubibara ni byinji ni kuvuga motoka karetemere umwuka teka mboda izenkoko mwen to supplying obwiro bwinji sindikapichi ningamzivuga mu motoka ubundi nyeta kandi ekindi abarakuzibaga hati nyoti nkubaga urukubaga no wa Central Market saine kurugo mu Central Market akija kagira ki kabage nko kwezi so nawe no ureba ngo nabone binja barakuziryaho no leta abana abasilamu abwo kugira ngo enko kwezi tuturu kuzirisi na hoteli nizirisa abantu binji n'abasilamu so ntu respecting aburiyomo so no musiramu nicyo kugira ngo enkoko abana binyina hati nkubikereza kubaga ki enkoko ntuzibagisa umusiramu nabo mutamu transport muteka mu transport kandi ngaraka mushashura atu watoreka ngweze koko maganana so atu nanyenda kuri se koko maganana yetaga futandika na sente zukwingana ki kureba ngo nanyina maganana izo zambisa enkoko maganana wanaenda kuzirisa ka ejeze ezezitwezi no yetaga miliyoni nkina inaneceka then nanyenda ku konka hatari mu kiju hatari mu ki feeds na nezo kuzigura kana nyenda ko makwezi kumwe wana enda ko makwezi kumwe no ine miliyoni ibiri neceka norisa kashika inde business ke taba mpango yo kurema abantu kandi abantu binjika batakukira kubyuka no butabimanya ningira ngo ikiziba cy'abantu bine nakatare kandi ningira abantu batina project sezi abo butagira katare ayibuze niza kuziguza nkahi hati nito yitwatandikire tukatandikira higura munonga ko zito tukatandikira umukokoro kazi nka 700 izenyama karita 700 twayongera mu zit 300 twateka mu 300 again
so ko shanga ibyo bije byona bigizire ki ikintu kirugamo ntataha mu kindi kirugamo cyataha mu kindi konkeze ngo kuko kwiyongera kuzirisa munonga zaguma mwanya buri batch neje ino burwire bwayo ijo nayo niyo challenge yitwine so niho rukushangira wagira uti kundabe na leta hati the case zibanze zishohore then nezindi zibene zikurata kuzikurata na munonga izirwara nezirwara hatoshanga nokorera rose izirwazana zone batch zone bishatu ushanga zirwire okay oine plan zo gumiza mu no riseze nko kweze nyama ombwinji bene future plan yawe akwateneze nyama nzi future yanje kabe ntuteka ngo twine kugumiza mune nko kwezi nko madam nazikunda munonga nazikunda takwenda zirekure nyuna ngo amana minje ngatiro mureyazi konka we nakunda braida abo ko bahine cyame cyakurebamo kandi twabire nteka ngo twafuna sente tufuna umwanya mu town parking no parking nk'abandi tuzirise zahise yobwire tuzibage tuziparking tufune freezer tuzitekemo then buryo muri supplying na supermarkets niyo yakubirira plan konka abo kugira ngo nimpango umwe aba supermarket nizibateganisa abo kugira ngo sente zazo zahiguru hati baronde bei ya igira ki koze nawe nayendaho hata yenda kugure ahansi so tukabire tuzibahereza konka nayenda kugura akabeyi ka hansi bene wazitwara yiwe no yeteraho bei awa kuja inayeteka hebeye nafu no mwanya mu town nkafuna fridge nkazitekaho njanje mayisa ngo uwa supermarket sente zakugusana yinzo ndagira ki nobunku mushara ho rukumi abo kuba nimba zerisise none urabo mbani ndabaho kuja madamu na no wari kurega igi project ujane basakora munonga abakazi ninda abakazi batakunda kurisa we bare munonga abo kibuze icyo mitebekanitsa abakazi abariyo ni batureba mutekateke munonga ha mirimo yahaka waza kubara project eja heri na sente zirimo tokacikiriza n'umuntu yine uryo mutawuna ariyo nakoze sebwa ningariyo nakore mirimo ndisho akuba noza kushanga umuntu nibamuhereze imitwaro 30 konka ndukubasa kusiba umuka ndukore imirimo yanje nkareberera abana nkareberera naki mweno ukakora ibintu byahaka kandi uryo muka kandi ukakora project kandi ukagaruka ukagira ki nubwo kuboyi no mukozi no mushashura kandi ugaruka ugira ki so nk'abakazi project eje ya Brira ne bakorera munonga abo ko batakubura ya umukwezi yarisize nkoko ze 800 Tristina asa kufuna honka 1 million ariho bukori kuba no bateganisa umukurisa for example ko kumbe kebiju ino bakutugira ngo cicine kubancerebo ku style tumanya note ko kwemerera umwanya urebe kiju umuyaga higukuretwa na nejura yakwe kugira ki akwere kwisha so side yani reto umuyaga mwinje nejura oyine no closing usigaho umwanya muke ko kugira ngo harabe mu umuyaga gwani bushohora abo kubeze nko ko wahiziri nizenda aeration impango zatandika kurezi zitu izeza 2 months izo zikwende ico konkeza 1 month nizibazi kinde ki embeho zo tuzikwenda ahantu hari open nzenda hari open konka atari open munonga beni wone bukoryo cy'umunongo bwo kurera no kuresa kutanaho nabanda kuri seze nkoko ezeze nyama obukoryo buruho tibuhango konka no kufayo ize nkoko no tekwa kufayo cyo nakugira ngo hato mukazi yayi no murimo nchikugumira okora project age so umukazi yari yahaka nabasa gukora project age erugemo abwo kuba abakozi abitwine bagumire no umusigaha ukizagaruka shanga yagizereki yagezere aryumu abamwe bazomarwa abandi bazankahi mwene bagumire ko umuntu wotezarire kandi utakumanye utakugira mwene nkigumire mugire tutargaha akikiriza konka ko rukuba uyeberireho
umugezaho ukureka ngo waboneze inkoko zawe namwe nati nko mukazogo bushesha zo mu nkoko ze ayetorora areba feeders areba mizi gahwamu gagira so reba roho ayi n'umukozo ndijo konka nureba ngo natekwa kuba tukiri mu munonga ahindi na wahadizireki yatarho nimbando nantarho nabaro urukureba no musibuza rugambo ki tukende urukunde bo murebi wa TV West ni nkusibura nimbasha bangu twejumbire umukoro mu farming kandi tugiteka tekere munonga okujihamo sente na munonga ni impere zabo butumwa na munonga barukulisa broilers ezezi kirinto mureke tukore quality yo mutindo gwenkoko tureke kurisa abantu enkokonto turisa enkoko zakikobwire bwazo tuzishohoze kandi tuitere ho market tuteke ho market abwo kuba abarisa turemerwe kwetera ho market kumanya ngo enkoko zanje nizitunde sentezi hati twagira intekatekana inkobworo bwo mutema konkati nkunanka konka twagira twayetebekanisage ntubasa kwiyamu esente omunkoko